Коннун эсас вақалары ақта тариф әтмеге азырмы. Студияда мен Султания Истакаева çalışам. Хайрлах шамлар. Қырым оларақ қала, башқа қошма ат қойылмайжақ. Пайтақтымыздың юқары Бұрчоқрақ микрорайонда музбет дінішмелер юз бере. Ең қиметлі шейіні құшақнен бағла, айдавчыларға янны талаплар. Қырымның Женеби ялысында ерлешкен шифаханелер ненен желпеті. Қырымның ады дінішмейджек. Бұ ақта сайлалардан сон бірінші топлашывда Владимир Константинов хабер етті. Эвеллері ярымадаға яны ад бермек істегіні Таврида адлы Юнан Милли Медени автономиясының башы сеслендірген еді. Я категорический противник вот этих идей. У нас в Крыму есть чем заниматься. У нас колоссальный объем задач и проблем. Мы вот эти слова «Республика Крым» выстрадали, они нам не просто дались. Все крымчане за это боролись долгие-долгие годы. И для нас эти слова это очень важно значит. Они прошли через сердце каждого. Это очень вредная штука. А второе, Крым сегодня знает весь мир. После Крымской весны знает весь мир. Спросите Крым, знает все. Екінші чағырывны бірінші сессиясыны Крым Жұмхуриеті Шурасында рейсінің бірінші муавины Ефим Фикс açtı. О топлашывыны парламентінің яны спикері сайланғанже алып баражақ. Бұндан да ғайрам Михаил Малышев кенеде сайлавларының нетижелері ақта малюмат берді. Топлашывыны жұма күніне же девам еттілер кадрлар денештірілуі эсасин сентябрның 20-сіне же олажақ. Бұл күнге же мебуслар бір sıra тешкілі меселеріні бақажақлар ве фракцияларыны топлайжақлар. Қырым үшін екі ат ярымадамызның ең актуаль меселесі дегіл. Оның этрафында көтерілген қавғаларға лайық дегіл деп сая Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек. Присягали на верность России именно крымские народы. И в мировую историю вошел полуостров как Крым. Ахмеджетнің дачная массивінде газ пейда олды. Мұнда орта басымлы газ yolunun 1,5 километрі ве алчақ басымлы 18 километр газ борусы кечірілді. Бірінші күні мавы яқарлыққа 6 ев бағланды. Тавсидатлы же біздің мұхберлеріміз тариф етежек. Тадам, у нас горит газ. Гулякинлер қорантасында таби газның кечілмесі ақиқи байрамға чеврілді. Бір әрекеттен сон бекленілген яқарлық пейда ола. Теперь будем готовить на природном газе. Odun komır hazırlanıvı ve elektrik котел yazgan paralarının төлеві boyep sayında keçmişte kaldı. Пользовались электрокотлом, очень неудобно, потому что зимой очень холодно, очень частые перебои со светом бывали у нас, поэтому приходилось немножечко замерзать. Екатерина эвелері ушымемек үшін атта чалар саат құрғаныны хатырлай. Евде я sıcak я суы қола тұрған. Бұл себептен балалар хасталана еді. Просто, понимаете, оно заканчивается в самый неудачный момент, когда ребенок дома и когда и кушать надо готовить. Вот у нас вообще 2 детей, поэтому... Вот такая ситуация. Поэтому, конечно, уже с газом будет все гораздо стабильнее. Боғырча микрорайонның дача массивы бұйық районында 40-100-ге яқын ev бар. Amma мұнда газ 10 yıldan zede yok еді. Sakinler için gaz borusu çok beklenilgen oldu. Газ тяжело у нас шел в свое время. Значит, на сегодняшний день поддержка все-таки главы республики была оказана, и министерство нам хорошо помогло поддержкой. То есть движение все равно было. Тот же Крымгаз нам помогал. Ну, как говорят, все равно строительство шло. На сегодня мы, как говорят, победили. И это самое главное. Газификация программасы бойынша борулар тек evге жеткіле bu bedava. Газға қошылмақ үшін ise адамлар пара төлемек кереклер. Вся газификация остальных домовладений зависит от них самих. Чем быстрее они придут к нам, тем быстрее им будет газопровод проведен в дома газопровода. Район газнен темен өтілівіне федераль бюджеттен 26 миллион рубль айрылды. Бұл параларға орта басымлы газ yolunun 1,5 километрі ве алчақ басымлы 18 километр газ борусы кечірілді. Бүгін газ тек 6 evде yandı. Невбете да 18 ev тұра. Наджия Исаева, Эльмас Аблакимова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін.
Ахмеджетнің Ешіл-Дақ қасабасында сув кенеді график бойынша кетіріле чөплік контейнерлері вес ұқақларының адлары язылған көстергішлері ерлештірілді. Бұл сәкенлер ве акимет органлары арасында алып барылған ішінің нәтижесідір. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек ве Девлет Милитлер ара комитетінің реберлігін евбеттекі сефер ватандашларының көріштілер. Тавсидатлар Айша Шулакованың левхасында. Мы обсуждали, у нас острые вопросы были именно по маршруту 91-му, аншлагам, получается, по мусорным бакам. Ешілдақ микрорайонының сәкенлерінен көрішів бөле сабаттан башлана. Бечерілген ишақында Аджы Қал Кой шурасының яны сайланған мебусы Ремзиков адар тариф эте. У нас все четко с этим. Претензий у людей нет. Так и есть, закрыли. Все сделано, да? С этим вопросов нету, мы аншлаги там осталось доделаем, это вот на этой неделе. Эвелсі мұнда жимат нақлетінен проблемлерге расткенлері еді. Автобуслар қасабаға кірмеді. Адамлар ен яқын дураққа 2 километр месафені кешмек керек еділер. Шымды маршрут девам еттірілді ве жимат нақлеті сәкенлер үшін онайтлы жедвел бойынша қатнай. Ситуация улучшилась намного. Они стали заезжать пустые, до этого они заезжали, интервал у них 10-15 минут сейчас стал. А вот по воде, помните, мы говорили по поводу механизма, он работает? Хорошо. Оживение, да? Сув кетірілмесі суали де чезілді, енді сув график бойынша кетірілі. Бұндан ғайры чөплік баклары век қысымен көстергічлер ерлештірілді. Благодаря этим встречам, переговорам и так далее, представителей нас с представителями власти. У нас сейчас на сегодняшний день подвоз воды полностью урегулирован. Сейчас уже к нам регулярно ездит автобус, наши дети ездят в школу на автобусах. На сегодняшний день вы видели сами, люди довольны. Ешілда қырым татарлар топлу яшаған ердір. Черек асыр девамында мында адамлардың онайтлығы үшін бір шей япылмады, десек олар. Тек ышық ве газ кечірілді. Бұда әркезінің евінде жоқ. Вот у нас основная проблема, люди бы хотели услышать, и у нас самый длинный дистанция, это вот вода и газ. Микрорайонны сувнен толу шекілді темінлемек үшін шымділей hazırlана. Музбет экспертизадан сон акимет векелері ишлер кечірілмесіне маалие тапажақлар. Таби газ или меселе айны. Шымды мутихасыслар лейхасмета весиқаларны азырлайлар. Район муниципаль программасына көрсетілді. Надеемся, что следующий год к этому времени уже будет как минимум по газу должен быть решен вопрос. Ну и по воде, в частности, то же самое. Парламентарийнен кечірілген бөле көрішулер яқшы әдетке чеврілді. Хусусан ерлі сәкенлер айтқанна көре, бөле зияретлерден сон Ешілдақ яқшы тарафқа деніші. Конечно же, это правильный путь, и уверен, что вот во всех населенных пунктах мы должны вот таким вот алгоритмом действий руководствоваться, и тогда будем успешны. Руслан Бальбек Аджы Қал Кой шурасының мебусы Ремзиков адар район сәкенлері виакимет арасында субет девам әтірілежегінде эмин. Люди довольны, вот даже если брать статистику 5-месячной давности, то реакция людей была абсолютно другая. Сегодня люди улыбаются, смеются, уже вот вообще другая обстановка, и это не может не радовать. Ахмеджеттен Ешілдағы қадар yol келечек сене асфальтнен төшелечек. Бұна пара президент фондынан айрылачақ. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Керічлелер ось evlerine кіріп оламайлар. Митридат босағаларында реставрация ішлері алып барылғаны себебінден ішчілер yolны қораладылар. Енді ерлі сәкенлер шерден, мектеплерлерден ве атты чөплік контейнерлерінден ұзақ қалдылар. Доступа другого, кроме с улицы 23 мая и Рыбакова, вообще не существует. Вторая Митридатская улица, она как бы на карте существует, но она оползневая, там не передвигаться, не проезжать на автомобиле нельзя. То есть ни машины скорой помощи туда не проедут, ни пожарные машины не проедут. То есть, соответственно, мы в экстремальной ситуации останемся просто без помощи. Ерлі сәкенлер ярдым сұрап Кереч мемориеті елбашчысының муавины Денис Галаховға мұражат еттілер, ама шындылық ешбір нәтиже жоқ. Сонки сефер босағаларына 38 ел әвелкі тамир еткен еділер, шымды тыш қызметші тішкілеті тамир реставрацион ішлеріні кечірмек ве қабелештірмек керек. Бұна Қырым бюджетінден 650 миллион рубледен зияде пара айрылды. Бұл ел Жумхуриет yollarında yol берген араба қазаларында 7 бала элек олды, себеп машиналарда махсус техника олмағаны. Ана бабалар сық алда өз балачықларыны қайделеріні бозып ташилар. Базылары есе бұл қайделеріні мисал үшін баланы қач яштан озыны отыртмақ мүмкін олғаныны білмейлер. Полис хадимлері ең қиметліні қайышнен бағла деген тәдбірні кечірділер. Айдавчылар қайделеріні білелерімі яда жоқ. Мұхбірлеріміз бұны сұраштырдылар.
ДПС хадимлері Ахмежит Сәкені Надежданы тоқтаталар, обырден озыны ақлап башлай. Ашыққаны уч баласыны бағлап етіштірмегені ақында айта. Арабасында эм креслалар, эм хавсызлық қайшылары бар, ама қайделерге riayet етілмей. Почему у вас дети не пристегнуты? Пристегнуты, просто она сейчас попить попросила, я ее расстегнула на светофоре. А как это взаимосвязано? Пить и отстегнуть ребенка во время движения транспортного Ребенок, средства? братик ее помог сделать. Но он же сзади, зачем вы отстегнули ее? Вы же обманываете сейчас, она же не пристегнута была изначально. Пристегнитесь сами и пристегните, пожалуйста, выведите ребенка как положено. Бүгін тек бір саат девамында ГАИ хадимлері 5-тен зияде бозуcını туттылар. Bu айдавчы айтаки. Onun torununu мектептен сон yoruldu ve ona kuşak keder ete eken. Onun için bağlanmamağa ruhsat berdi. Ну не пристегнуто, но в кресле привыкла, она в кресло садится, сразу пристегивается. Понимаете? Вообще нелогично. Почему не логично? Потому что она в кресле вдвойне в безопасности, а у вас в машине она не пристегнута. Это Ну, логично? здесь не пристегнулась это самое. Она привыкла в кресло садиться и сразу пристегиваться. Şimdi Rusiya Federatsiyasının hakimiyeti adliye ve içki işler vezirliklerine böyle avale berdi. Eğer maşinada çağına yetmegen balalar olsa, yol hareket kaydelerini bozganlarga ceza ciddice olacak. Biz mutlaka onun icra etiluvine koşulacağız. Yol hareketlerini bozgan aydavcılarga da katı ceza çarelerini bakacağız. Nakliyet Vezirligi ve GİBDD idaresinden bu sual boyunca konuşacağız. Onun için bu çare pek gerekli dep sayam. 2019 senesi memleketimizde balalar iştirakının yol nakliyat kazalarının sayısı arttı. Fark 1%'dan ziyadedir. Bu 100'den ziyade adam. Kırım'da bu rakam azca tek 6. Rusya'nın GİBDD idaresi Mikhail Chernikov bildirgenine göre meseleni tek para cezasını artmaknen çözmege mümkün. Şimdilik Chernikov balalar kreslası tutaşılığı boyunca konkret tavsiyelerini seslendirmedi. Ama kanun bakılgan ve kabul etilgen son bala olgan arabanın aydavcısı avtomagistral yolunda en çok 90 km süratinen ketmek gerek. Şehirde 1 saatte 40 km, şehirden dış yollarda ise 70 km süratinen ketmeli. Mesele Devlet Dumasında da seslendirildi. Mebus Olga Alimova keleri az olgan kurantalarga bala kreslalarını bedava vermege tavsiye etti ve bu teşebbüsünü Dmitry Medvedev'ke yolladı. Балалық қорантаға хусусан бір қач бала олса түйкенға бала бақчасына мектепке етіп бармақ үшін араба керек. Чоқысы қоранталар машина алмақ үшін yıllarca para топлайлар. Оны кредит яда бақшыш оларақ elde ете білелер. Араба насыл олса олсын, аты ucuz ve eski olsun. Балалар қатнаған арабада бала кресласы олмақ керек. Мана, яш, аналар мұражат етейлер бала креслаларынан ярдым сорайлар. Чүнки bu баланың қавсызлығы, ama herkes buna para masraf etip olamay. Чоқысылар оны vaqtınca bala öskence almak akta düşüneler. Ahmetjit'te yıl okuf yılının başında en kıymetli şeyini kuşaklarının bağla dep adlandırılgan reydler geçirili. Onlar küçük yolcularının iştirakının yol nakliyat kazalarının ogunu almak için geçirili. В соответствии с правилами дорожного движения от 0 до 7 лет ребенок должен переводиться в детском удерживающем устройстве, такое как автокресло. После 7 до 11 лет включительно правила дорожного движения позволяют ребенка пристегнуть ремнем безопасности, также используя такие детские удерживающие устройства, как бустеры. Они позволяют ребенка приподнять для того, чтобы ремень проходил правильно и через твердые части тела, через кости, а не через мягкие, через шею и живот. Вот. Но все же Крымская госавтоинспекция рекомендует использовать именно детские автокресла, потому что они самые безопасные для детей, они позволяют обезопасить как шею, голову ребенка, спину и так далее. Tek bu yıl devamında ДПС хадимлері 3000'den ziyade protokol tızdılar. Просто в начале учебного года мы уделяем особое внимание обеспечению безопасности как детей-пешеходов, так и детей-пассажиров. Kanun boyunca 7 yaşkaca balanı taşıgan aydavcının maşinasında mutlaka автокресло olmalı. Eğer polis хадимлері onu böyle bozuvnen tutsalar, para cezası 3000'den ziyade olması mümkün. А скажите, как правильно выбрать автокресло, чтобы не беспокоиться о жизни ребенка? Ну, они подразделяются на 4 группы, эти автокресла. 0 группа
потом первая, вторая и четвертая. То есть если при правильном подборе и креплении в автомобиле, то все будет правильно с вашим ребенком. Но кресло нужно менять. Если купить самую первую группу, а потом не менять, это не получится, потому что ему будет неудобно, его позвоночник будет неправильно закреплен, и все равно при резком каком-то маневре либо совершении торможения все равно будет повреждение. Поэтому нужно все правильно делать. ДПС хадимлері ел оқув елінің башында ән қиметлі шейні құшақнен бағла деген рейдлерін кешірелер. Оларының мақсады балалар іштірагінен қазаларының севесіні эксілтмектір. Айша Шулакова, Мухаммед Зикряев, Эрвин Амиралиев, Милет үшін. Чайға ошаған спирт. Ахмеджетте полис хадимлері Краснодардан келген юк машинасында 7 тоннадан зияде алкоголь таптылар. 4 күнден соң Жанкойде да бір машина тоқтатылды. Анда 2 чешет рақы тапылды. Шешелерде акциз маркалары ве юкке кереклі весиқалар жоқ еді. Сонки тінту вақтында анбар тапылды. Оның ішінде бір қажбин рақы ве коньяк шешесі ве 1,5 тонна этил спирті сақлы еді. Шымды жинайы иш ачылы вақта қарар алына. Айпетри дағының төпесінде мотовездеход адлы мақсус операция кечті. Профилактик рейд нәтижесінде мемори ұқық бозулары аққында 4 қарар чықарылды ве 2 мотовездеход жөреме дұрағына алып кетілді. Нақлиет вастасыны идари етмек ақлары олмаған айдавчыларға 5 беңден 15 бен рублиге же пара жазасы тайылене біле. Бұл ақта Қырым Жұмхуриеті ос юрер машиналары ведігер техника чешетлері незареті бойынша инспекциясының мудирі Алексей Игнатенко хабер етті. Сақ шәрінің сакені 49 яшлы Хушхов Артур Анатольевич ғайып олды. Орта кевделі бойы 165 сантиметр. Сачылары чал қысқа, башында бетінде ве боғазында яра излері бар. Ғайып олған адамның башы яраланған еді. Оның нотқы аңлашылмай ве айтқаныны ұнытам. Сонке сефер оны сентябрның 7-сінде ақшам уют базасы ве Юрмина шифаханесі районында көрген еділер. Шымды араштыру операцион ішлері кечіріле, бұл ақта Русия ішкі ішлер везірлігі сақ бөлігінің матбуат қызметі хабер етті. Туғанлары ве яқынлары бірде-бір малумат білгенлерге экранларда көстерілген телефон номерларына мұраджат етмеге режада болуналар. Курорты Крыма адлы шифаханелер ағы бұл ел август айында мұсафырлер сайысында рекорд дәрежесіне етті. Женеби ялы бойында шифаханелер орта дәрежеде 90%-ға толудыр. Бұл шифаханелерде кечірілген модернизацияның ве сервис ейлештірілуінен бағлы деп сая шифаханелер ағының реберлігі. Бұл мұзбет дәнішмелерге мұхберіміз Айша Шулакова қимет кесті. Иван ве Виктория Васюковлар Акрусияден келген туристлер. Олар ел күзлік татиллеріні Қырымда кечірелер. Бұсене айле Дүлбер адлы шифаханеде тоқталды. Оларның айтқанларына көре бұл мевсімде Женеби тарафның айрыча қоқысы бар. Осенний отдых, бархатный сезон – это для гурманов. Дүлбер сарайы Қырымның Женеби ялы бойны айырған ве яраштырған бір илвандыр. О корейізде ерлеші. Сарайның яшы бір асырдан зияды. О мемар Николай Красновның лейхасы бойынша Русели Романовлар сүлелесі үшін құрылған еді. Егер инқилаптан соң Дүлберде тек Совет фирқасының башлықлары ратланса, шымды шифаханеге истеген кіші келіп ратланмасы мүмкін. Вы посмотрите, какая красота, как прекрасно. Геннадий Пегов, Нижегородск вилаятынден келген нефахаджы. Ярым адамызны балалықтан севе. Да өсмірлік чағындан артек лагерінде ратланған еді. О вақыттан берлі Қырым оның омырының айрылмас бір қысмы олып қалды. Крым, он в моем сердце. Я ни за что не променяю ни на какую Турцию, еще какие-то Египты и тому подобное. Крым – это наш золотой источник здоровья. Анжелика Надутая Дүлбер шифаханесіне тедавиленмеге Украинадан келді. Процедуралар олмағанда уникаль мемарлық ве гузель манзаралар огунде ресім чеке. Фотолар она қыш гежелерінде сыжақ хадыравлар бағышлайжақ дей қадын. Хорошее лечение, хорошее питание, отдых. Третий корпус вообще у берега моря. Сергей ве Мария Суховлар isi Айпетри санаторийсінде 2 елдан берлі ратланалар. Олар Магнитогорск шерінден келділер. Құранта башы яқшы чалышқаны үшін профсоюзына путевка берді. Бархатный сезон, есть бархатный сезон. Не слишком жарко, для нас самое то, для детишек хорошо, и для прогулок. Айпетри шифаханесі да сабық советлер девірінден белі олған. НСК шифаханелерінден бірі еді. Шымдымында толысынен модернизация кечірілді. Земаневи Тибет базасынен абадылаштырылдылар. Ингаляционные процедуры, процедуры с пелеокамере,
соляной комнатой взрослым и детям, физиотерапевтические процедуры, процедуры профилактического действия озонолечения, лечебного массажа, лечебной физкультуры. Шифаханеде 800 адамны ерлештірмеге мүмкін. Одалар стандарт севесінден люкс номераларға же бар. Буайға эпсі апартаментлер дарқатылды. Это номер повышенного комфорта. Здесь у нас ванна, туалет, одна комната, одно место дополнительное, два для взрослого человека. Балкон, прекрасный вид. Ратланғанлар үшін женюби ялы бойы адети севімлі ерлерінден бірадыр. Курорты Крым адлы шифаханелер ағы кешкен сенеге баққанда рекорд дәрежесіне етті. Август айында Мисхор адлы шифахане 93% толды, Айпетри Ведюльбер исе 100-ден зияде файызны көстерді. Қадифе мефсымы да истеснады гүл. Сентябрь айында мында бош жер қалмады демеге мүмкін. Совершенствуемся, проводим ремонт номерного фонда, реконструируем и корпуса, и проводим переоборудование, установку лечебного оборудования нового, проводим работу с персоналом, то есть ведем активную рекламную кампанию, подписываем договоры и сотрудничаем практически со всеми туроператорами, турагентствами в России и в странах зарубежья. Келечекте курорты Крыма сырасына кірген шифаханелерні адым-адым ғайырдан тамирлемеге планаштыралар. Буратлық ветедавилев ичун Авропа севесіне еткен онайтлы веземаневи ерлердір. Айша Шулакова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Ел кечірілген вес ережелеріміз тарафындан бегенілген миллет менлігі конкурсы іштіракчылерінің аризаларына қабул етмеге девам еті. Сентябрінің 22-сіне қадар істеген адам телеканалының ресми сайтында анкетаны толдыра біле. Конкурсқа бойлы номинациялар айралды. Илем инкишафына қошылған есе ел экомы фермачысы вес спортчысы. Сержелер ве жюри азалары финалистлеріні рей беру вастасыне сечечеклер. Ғалиплерінің тантаналы тақдирленуі декабрь айында Қырым татар музыкалы драма театрында кечечек. Тafsilatlы мәлумат алмақ үшін экранларыңызда көрген телефон номерлары бойынша мұражат етмеге мүмкін. Эпосы истеклелеріні іштирак етмеге давет етеміз. Бүгінге бұл эпосы хаберлер милlet телеканалындан айрылмаңыз, хайырлы ақшамлар.